A o whaangasolo I pea le whawina o tama I whale Samoa I le taulanga I apia. I le paka o whasanga I malwhaltani malo le tano atu stala I songi. Ai uwha amaunia mai le malo e le eise to tongi wa avantu e wha o ngā aina mea to tino. Manisi vae ngol si o manga o iai. O le malai lea, malai fatu, wa amata tuu iai whale Samoa mamapu atu iai tā whaonga peitai. O le uwha ilo mai le malo e te tala lava le malai fatu park. Mo le tunu lautele I taimi whaatulanga ina mai ele matanga ruenga. O le wha moe lava I o whale Samoa le paka. O se wha ama ite ale komiti o le tuto atasilu o luono. Le ana taitai whono ele li palemia. E mapu iai a inga ai a tangi ato ai fo i o tātou tangata mo le so o tanga si o manga o le malai fatu park. Peitai. O isi mana onga o tangata lautele wha o ngā iai le malai po o le paka. Ua whautua ina le so taisa o lava le matanga ruenga o tā longa ma mea wha fia fia. Ua laina tutusa ine ile sila le komesina fau le ofisa o sulfainga, le fionga vui Clarence Nelson, o le sa vea I fo ima whaamasino si ni o le whaamasinonga maulunga Samoa. Ma le taitai o le malo le fionga le palemia, la ule le mali e toa, le watea plata I vau Forse Schmidt, ile le petia le Facebook o le YouTube, ma isi I tu la websota inga tele vavave o le nofo file mu ma le fealofani o Samoa. Tau fionga le ri palemia ma le paia o le mafitanga le taia, se tasi lea whaafita uli. Wa fia I tele ai a tau. Ma pe o sa ngā lo fionga. Ma le nofo fealofani tangata o le tatou atunu. O le whao ngā se o le social media ma a penga ta whairangi. Whatu vesi ai. I le vāo tangata ma te tonu o a inga. E o voi e ka le sia. Wa a fia I whaamtalanga sa ona lafo. Ma winga le mi ngā ma le popoi. O tangata I lunga o social media. Ai amazing. Wa a fia tuai ma le whanawiti. O tatou lumana I luna. Ma tai se ai la tau mawhau. Ma la tau langona, ma la tau amionga. O fola mai nei le fionga le komsina o le ofisa sulfainga I a vui le onga o lea wha le tonu I lo tātua tunu. Mai o le a le tu mama ina fo I lona ofisa. O te tali tonu. E tasi le mta upu e te tau o na sila tutoa I ai. Le ofisa komsinga o sulfainga. E sa ili ne au wala I fofo ele ngase lea. Ua peo se wha mai I a Samoa. I le nei vai tau. O tal sanga inai, le sunga vui le minister mta ngā luenga. E talia mai se talo sangai avatu mo se tupe wha tino I ngā luenga. I wha maumaunga e pe ono tātou mōli mawina I tupe wha soa. O le tausanga wha tupe lu o fitu. E pitola aitia I lava tupe o ofisa ia o lo ngafa. Mga luenga e sotanga le tula fono mal pui ngol file mu. Ma le nofo fealofani o Samoa. E pe o le komisino sulfainga. E tasi le miliona valu se lau fitu sulu valu wafe 5 se lau lan tupe. Ma le komisio toi fuata inga tula fono. E tasi le miliona 5 se lau fitu sfulu 5 afe 5 se lau TALA. Lana tupe whaatusa isi ofisa. Sa unol komisina fola ofisa sulfainga o toe TALA mai e le atua le isi avanoa moia e whaawawa I pea lana tautua I a Samoa. Wa mai whaalawa I tele I nei le whautuanga mtanga ruenga o leo. I se isev ai le sunga Mana Williams. E awale la talata I ai vili se ofisa o leo la tane. Talo le li leo lo mana o mia lava e leo se fsoswani I le sa ilinga po fema wai. O Mana Williams se sa mai vai telefou. O lo mana o mia leo ona olono solia o se polo inga whaapitoa moia. O le polo inga lea po le protection order. Pui mai ai le tangata lo la matial soifua. Ai mai se a fianga I to tonu o lato a inga. Ai o le leo sita ia le tangata o le polo inga. E leo tu mama ina e leo. Ona e mawhai ona whaawawa I peo na la matial saunga le mua le na afia ai o le whanau. Matalo sanga mai e leo mos whaamtalanga ilme o iei Mana Williams e longo waweatu. Ina ia fsosoani le whaao atu le mta upul whaamsinonga. Ma ia mautino ai le toe whaafoi o le file mu. I le o a afia ai o le whanau a afia atu ai foi. O le wha moe e mawhai ona ngā lulue whaata se pui mai ai e wa afia I sa wanga I to tonu o ainga. Ai o le langolango fo I le saunga le mua whanau e pei ona au ngani mai le ofisa o leo. E nisi o tala le utofia tuai nei le fionga tamaleta tai Mangi Jensen I le no foa o le ofisa sili o le faltupe o ati nae a Samoa. E le fo lea tamali I le faltupe o ati nae. Ona sa vea I fo I mataita I fono le fono whaatonu
o le fale tupe o atinai. O sui atu ili no fua le sa tau ave le sunga a mua au taura e silipa. O le sunga tamale ta sa ave ai fo imtai fono wha vai maunga lua pe tai o lo ia umia tusi pasi taualoa mai le Massey University in New Zealand. O le sofraile nei tolu tasio Iulai. Lua no tau ono o atu iai ua whaila atu le tali ele whaipole filifili o sa fatalua. Le fionga atu ia pai pua le toa. Whaasanga i le tangi o taati ai nei whaamsinonga. O le tangi ele matai o lo nei tu malo le sala tau vamo le palo tala i titi na mawai atu. A le tu malo ma to e fo ima iai tu ia e whaawaulo na 5 tau sanga i le no fo sa fatalua. Ai taluai ua talia el whaamsinonga le tangi a le sunga le ua suatanga so le wafu ai le avano ua avatu el whaamsinonga i le whaipule e talia ne ai. Mai o le aso freile nei e muta ilo na avano e whaulu ai lana talo sanga tali. Ma le fola sanga whaasanga le mta upolo o tangi ai le matai alo nei tu malo. O le fionga tu ia pai le toa wa avatu ai nei lana langolango i le vaenga whaupawhai o taita ia le malo whaatuto i le tu sama utasi. Mātangi ai le taunu unga lana palo tala i titi, lea ua toe tusi awai sa fatalua i le fionga atu ia.